Kadom dan Marli Nilimen Deputran Pini Nili Kewangtu Alam Tegel Hello Karbi Anglong Atamas Council Chief Executive Member Mate Karbi Anglong at Chief Command Lopongte Non Kikibom Lapen Non Karja Bomke Akehai CM Tuliram Ronghang Hello Tangte Alang Li Phanle Karbiara Tum Chikike Karbiara Tum Akisung Chethan The Lapen Karbiara Akisung La Puson Lo Karbilong Akisung La Puson Lo Polang Li Aphan Le Jongsi Chethan The La Lapen Alang Li Phanle Klem Moi Damoy Polang Li Phanle Toite Lapen Chotoite Choakha Ke Prote Komara Phansi Chikia Thaidola Long Rilong Patakisung Kepajokji Aphan Karja Pia Bangpu Akehai Tuliram Ronghang Kopi Potsi Karbira Aphan Eviction Po Polam Jack Pipa Meka Bo Eviction Claim Cledeti Lapen Karbiara Kisung Teklong Lola Pisa Make Kepajokji Aphan Potsi Claim Cledet Lo Da Karbiang Long Along Ke Aron Repen Ki Do Kiche Ki Biatum Ke Do Viglo Puget Teklong Pamekalo Lapen Chichar Pamekalo La Pusona Kisung La Pusona Ki Boy Karbiara Tum Chehekun Edet Lo Tripartite Talks Ta Apong Review Meeting Ta Apong Big Lo Tang de Karbiang Long Tamas Council Tum Pipotsi La Lahaya Kisung Abanke Kepajokji Aphan Lapen Lahaya Kisung Kepa Vedeji Phan Piposi Kenkam is si Chejon Tung De Lapen Piposi Ka Chobai Matha E Lapen Koipotsi Karbiara Phan Ka Chong Thui Matha E Loma Je La Puson Kaike Same Karbiara Phan Aning Pathe Pameka Po Klem Ji Pulam Chak Pipa Meka Po Chobai Derti Piniani Karbiara Tum Mangke Karbiang Long Tamas Council Cabinet Tuman Same Ke Thekere Tum Saidelo Lapen Aron Atanga Chinia Tum Saidelo Pusi Cholang Pronglo Karbiang Long Tamas Council Cabinet Dona Phan Non Het Jong that 3 June ni Karbiang Long Tamas Council Secretariat Holong Review Meeting Padoponlo Hola So Kaching Gi Patte Pona Banke Akehai Tuliram Ronghang Kaningjia Banke Within 15 days ang bonga banke eviction banke claim fake bo lapen jongsi Assam Chief Minister Hemanto Biswa Sarma jongsi police force jongsi nang pidunlo prote 15 days ang bongali non nini ni thomben same eviction na sai banke claim that popusi alang lining jelo Akehai Tuliram Ronghang pen Hemanto Biswa Sarma la paan ga chimi ma pusi pute HD Minister pekpon pe det chotakali non abanke Karbiang Long along Akisung aputhak Aron Repen ke do kiche ke biatum phan Katharlia Hood Police Force nang jipu Assam Hemanto Biswa Sarma long kachin kidama long sa me alang liphan force nang pidun dira joini si eviction claim cledet po banket herak me tang de comment tuar ni lo eviction claim po tang de comment tuar ni si Karbiara Kisung pajok po tang de comment tuar ni si Karbiara tum ang tan pen ke wang akiche ke betumari deng pen arenge so jok plot po apran ke dam jok plot po la pen vi phik bujok plot po men tulo Karbiang Long Tamas Council Kachari Atum Amithang Ang Hoi Phanchi Matha Chotma Mathe Amithang Jongjung politically benefit Phanchi Alang Tum Matha Chotma Je Piniarni Karbiara Atuma Kisung Pajok Loipu Hangjo Hang Hayan Tap Eviction Asai Ke claim pon e long na theklong det Tang de Komara Phan Lo Chobai Sarpo Pu Ge Mikit Punang Ji Tang de Komara Phan Lo Ang Thin Ke The Karbi Pu Komara Phansi Jongnang Po Tang de Komara Phansi Karbia hotula ACM no Karbia hotula EM no Karbia hotula MP lo pukomar phansi jongnang po Piniarni Karbia ratum Kisung kachechak kachiru hangjo hanghai ang tan pen ke bang akiche ke be tumari deng pen Karbi tuma pran ke dam Karbi tuma viki phiki bu Karbi tuma arenge so apong kachechak nang chechakun elo nang ramoy Kisung pajok noi Karbiang Long Tamas Council CM EM MP MLA tumpu ko ano ni hangataram ang asyang tong ko ano ni Piniarni Karbiang Long Tamas Council at Chief Akehai Tuliram Ronghang Piposi Piniarni Karbia Khayak Kisung Kepajokji Phanalang li tengkam sior jatma Lasi komentu si Klem jima Karbiara Phanche Thanon komentu si Karbiara Phanakisung Pajokji ma Karbiara Phanche Thanon jong si Karbiara Phanche Than the prote Karbiara banke 200 jo thakso jo ing thakso lo lapen Karbiara tum aning ki thi aning ki punga banke non ke malom Soviet sok puna me ki choson si Karlulu pon map chok dia Karbi gal non ke lasi Akehai Tuliram Ronghang CM MLA ang hoy hini cherai room abang phu lasi comment tu si Karbiara det Akisung Kepajokji man nangli claim PC rak noi ang thek paklang sanang noi kalite Karbiara banke 200 jo thakso jo lapuson si ning ki pung ning ki thi banke theklong bompo Kadom